हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। आज आम पंचम श्रेणी वृत्ति परीक्षा 2024 साधारण विज्ञान किसी क्वेश्चन आलोचना करवा। पूर्वर आम पूर्व वर्ष आसीथिबा क्वेश्चन आलोचना करचे। जदि से वीडियो देखी ना तेज से वीडियो मध्य देखंतु, कारण पूर्व वर्ष प्रश्नपत्र आपण जानिले कौ टाइप क्वेश्चन आछि आपण जानि परिबे। तो से वीडियो मध्य निश्चित भाव देखि नेबे। तो तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। तो आज आम आलोचना करवा साधारण विज्ञान किछि क्वेश्चन। तो चलतु आ लेट न करी वीडियोटी को स्टार्ट करनवा। तो चलतु स्टार्ट करदवा। क्वेश्चन नंबर 41, पोषा कुकुर को केउ इंजेक्शन देवा आवश्यक? ऑप्शन क डीपीटी, ऑप्शन ख टीटी, ऑप्शन ग एंटी रेबीज, ऑप्शन घ पोलियो। तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन गो एंटी रेबीज। तो ऑप्शन गो हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 42, माछ को पानी रे पहरिबारे किए साहाय्य करे? ऑप्शन को पक्ष, ऑप्शन ख लांज, ऑप्शन गो गालिसी, ऑप्शन घ काती। तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन को पक्ष। तो पक्ष हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 43, जंगल द्वारा वायुमंडल ठंडा रुहे? हाँ यहाँ ठीक अच्छे, जंगल द्वारा वायुमंडल ठंडा रुहे, ठीक अच्छे। तापर 2 नंबर देछि, जंगल द्वारा वायुमंडल रे अम्लजान और अंगारकाम्ल परिमाण अनुपात ठीक रुहे? एटा मध्य ठीक अच्छे। तापर 3 नंबर देछि, जंगल कटा जाए पशु पक्षी को सुरक्षा दे जाए ना? एटा भूल अच्छी, एटा हबनी। ताहले के ठीक है फास्ट आउ सेकेंड टा है। देखिए क्यों ऑप्शन रे अच्छी। ऑप्शन करे देला फास्ट आउ सेकेंड ठीक और थर्ड भूल। हाँ यहीटा ठीक अच्छे। तबे ऑप्शन को हो सठिक आंसर। आम पूरा देखिले यहाँ पूरा स्टेटमेंटा ठीक अच्छे। जंगल द्वारा वायुमंडल ठंडा रुहे, ये ठीक अच्छे। आ जंगल द्वारा वायुमंडल रे अम्लजान और अंगारकाम्ल परिमाण अनुपात ठीक रुहे, ये दुईटा ठीक अच्छे। किंतु जंगल कटा जाए पशु पक्षी को सुरक्षा दे जाए, ठीक अच्छे कि ना? यहाँ भूल अच्छी। तेणु फास्ट आउ सेकेंड ठीक अच्छे और थर्ड टा भूल अच्छे। तो ऑप्शन को रे अच्छी, सेटा हैला राइट आंसर। ऑप्शन को हो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, आम देश रे पूर्वे शतकड़ा केते भाग जंगल थिला? ऑप्शन को रे दीची 22%, ऑप्शन ख रे दीची 20%, ऑप्शन ग रे दीची 14%, ऑप्शन घ रे दीची 16%। तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन को, जेटा कि 22% हो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। बाघ को शिकार करिबारे किए साहाय्य करे? ऑप्शन को रे दीची लांज, ऑप्शन ख निश, ऑप्शन गो गड़, ऑप्शन घ बलिष्ठ गड़, तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दांत। तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन घ बलिष्ठ गड़, तीक्ष्ण नख और तीक्ष्ण दांत। तो ऑप्शन गो हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 46, झर कलम किए उद्भावन करथिले? ऑप्शन को वाटरमैन, ऑप्शन ख मैकमिलान, ऑप्शन गो विल्बर राइट, ऑप्शन घ ऑरविल राइट। तार सठिक आंसर हो ऑप्शन को वाटरमैन। वाटरमैन कौन करथिले ना? झर कलम उद्भावन करथिले। तो ऑप्शन को हो सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। एटा केते नंबर वाला? 46। क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 हूँ 1903 मसीह उड़ाजहाज किए उद्भावन करथिले? ऑप्शन को विल्बर राइट और ऑरविल राइट, ऑप्शन को मैकमिलान, ऑप्शन गो जॉन लाइड, ऑप्शन घ वाटरमैन। तो सठिक आंसर हो ऑप्शन को विल्बर राइट आ ऑरविल राइट। आउ वाटरमैन कौन? झर कलम उद्भावन करथिले, हम पढ़िले आगरे। तापर नेक्स्ट को जीवा। क्वेश्चन नंबर 48, मोबाइल फोन बहुल व्यवहार मस्तिष्क उपर कुप्रभाव पकाउछि? ऑप्शन खरे देछि, एटा कोडा पढ़ले तापर खडा पढ़िबा। ऑप्शन खरे देछि डाक्तरों को बिना परामर्श रे औषध और विटामिन खाइबा अनुचित, एटा ही मते ठीक अछि। आ मोबाइल फोन बहुल व्यवहार मस्तिष्क उपर कुप्रभाव पकाउछि, एटा मते ठीक अछि। तापर देखिबा
ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗରେ ଦେଇଛି ରାସାୟନିକ ସାରର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଉଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତିନିଟା ହେରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗରେ ଅଛି କ ଖ ଗ ତିନିଟା ହେରା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ଗ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49 କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ? ତ ଅପସନ୍ କରେ ଦେଇଛି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଅପସନ୍ ଗରେ ଦେଇଛି ଜଳାନ୍ତକ, ଅପସନ୍ ଘରେ ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଜଳାନ୍ତକ। କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୁଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ କ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 5 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଗ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ଘ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 5 ତାରିଖ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖ। ତ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51 କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ପାଟି ଓ ଜିଭରେ ଘା ହୁଏ? ଅପସନ୍ କରେ ଦେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଖରେ ଦେଲା ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ଗ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଘ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଭିଟାମିନ୍ ବି। ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରୁ ପାଟି ଓ ଜିଭରେ ଘା ହୁଏ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 52 ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପେ? ଅପସନ୍ କରିଥିଲା ଦୂଷିତ ଜଳ, ଅପସନ୍ ଖ ବାୟୁ, ଅପସନ୍ ଗ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଘ ସଂସର୍ଗ। ହେଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ ଦୂଷିତ ଜଳ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 53 ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା ଭିତରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗର ଡବା ରଖି ସେଥିରେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ କ ଗୋଟିଏ, ଅପସନ୍ ଖ ଦୁଇଟି, ଅପସନ୍ ଗ ତିନୋଟି, ଅପସନ୍ ଘ ଚାରୋଟି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ତିନୋଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 54 କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କରେ ଦେଲା କାଠି ଆଉ କୁଟା। କାଠି ଆଉ କୁଟା ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଉ କାଚ ବୋତଲ। ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଉ କାଚ ବୋତଲ ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ କି? ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ କାଗଜ ଟୁକୁରା ଅଖା ହେଲା ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଓ ମଳମୂତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ'ଣ କହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି କେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ନାହିଁ? ତ ପଲିଥିନ୍ ଜରି ଆଉ କାଚ ବୋତଲ ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଶିବନି। ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 55 ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପିଟି ଟୀକା ମୋଟ କେତେ ଥର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ କ ଥରେ, ଅପସନ୍ ଖ 3 ଥର, ଅପସନ୍ ଗ 2 ଥର, ଅପସନ୍ ଘ 4 ଥର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ 4 ଥର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ କରିଦେଲା କୋଇଲା, ଅପସନ୍ ଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ଅପସନ୍ ଘ ଭୂତାପ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ଭୂତାପ। କୋଇଲା ହେଉଛି ସରନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ସରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ସରନ୍ତି। ଏହା ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୂତାପଟା ସରିବ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 57 ଆମେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲେ ବାୟୁର ଚାପ କ'ଣ ହେବ? କରେ ସମାନ ରହିବ, ଖରେ କମି କମି ଯିବ, ଗରେ ଦେଇଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଅପସନ୍ ଘ ହେଉଛି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ହେଲା କମି କମି ଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ତେବେ ବାୟୁର ଚାପ କ'ଣ ହେବ? ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? କମି କମି ଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 58 ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ 8 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ କ 15,000, ଅପସନ୍ ଗ 30,000, ଅପସନ୍ ଘ 1,500। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ କ 8 ଲକ୍ଷ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 59 ରେଫ୍ରିଜରେଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଗ୍ୟାସ୍ଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସଲଫର୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅପସନ୍ ଖ
କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍, ଅପସନ୍ ଗ ମିଥେନ୍, ଅପସନ୍ ଘ ମିଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସିଆନେଟ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଖ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ୍। ତ ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 60, ଯାହାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେଉଁଥିରେ ବାୟୁର ଚାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ କ ନଳକୂପ, ଅପସନ୍ ଖ ସିରିଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ଗ ପିଚକାରୀ, ଅପସନ୍ ଘ କପିକଳ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଘ କପିକଳ। କପିକଳରେ ବାୟୁ ଚାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।